Video ini akan menunjukkan kepada anda bagaimana untuk membetulkan white balance dan sharp pada gambar. Sebagai contoh, gambar kucing ini kita pilih pada photo filter, kemudian kita pilih cooling filter, dan anda cuba slidekan nilai peratus di situ. Kita tetapkan 25%. Kemudian ke image, kita brightness dan contrast tingkatkan kepada 30 dan kontras pada 30 juga, bergantung pada keinginan kita. Sekiranya ingin kontras lagi, lebihkan lagi. Kemudian kita ke image lagi, kita pilih hues and saturation untuk meningkatkan color atau mengurangkan colornya. Di sini kita letakkan dalam 20 nilai color dia. Pilih OK. Kemudian kita ke bahagian filter, bahagian sharp dan unsharp mask. Amount kita letak 100%. Radius kita letak 5.0 pixel. Dan threshold 7 level. Dan kita boleh tengok preview kesan daripada efek. Dan klik OK. Dan akhir sekali, inilah hasil. Sekian, terima kasih.